Langka kayane Kang Mas, cuma sampean wong sejagat tuan. Lah cemburu. Tak sumpingaken segala pangandikamu lara kuning tangenggaran, tapi kakang tetap percaya yang tulus sinaramu wanita setiap waktu. Apa sih bener pengucapan sampean Kang Mas? Ya. Aja nyalira ya Kang Mas. Mimi Haji Sari, Kaki Bapak Haji Wahab sing duwe sakti kabeh. Mimi Haji Sari, Kelingan lagi Nok Cinse, Mama Haji Tarini, Nyok Cinse, Nok Cinse, Mimi Haji Tarini, Nok Cinse, Nok Cinse, Mimi Haji Tarini, Mimi Haji Carini, Mimi Haji Carini Nok Sinse, Mimi Haji Carini, Nok Cinse, Mimi Haji Carini, Nok Cinse, Mimi Haji Carini Nok Sinse. Nok Cinse, Nok Cinse, Nok Cinse. khusus Papa dari Paris. Kaya wong sejagat buana, mung sampean sing tak sayang tak ujang. Ora nanding senumangin bumi, cuma senang dadi pemimpin hati. Bunda Ayu, kula watir sampean beli temenan, sebab kula amuk kanggo dolanan. Aja watir sing percaya ning kakang, Apa sih? ora bakal kakang karo janji. Kangge Bunda Ayu, yes. Iku mah Ditunggu kirimannya Bunda Ayu, Bunda Ayu sing anane Singapura. Bunda Ayu, bakal lagi menggenen kelingan pendel. Bunda Zaman mengen Pengen kayak pengen lagi masih no. Bunda Ayu, Bunda Ayu, Bunda Ayu sing anane Singapura. Bunda Ayu, Bunda Ayu, Bunda Ayu, Bunda Ayu. kangge Mimi Haja Siti Tarwini sing duwe Yuda Putra. Baca teman yen besok laksana Pasti wong ayu urip bareng seiya sekatan. rumah tangga sing dadi tujuan. Bahagia urip bebarengan, Moga segala sang cita-cita diridhoi dengan kuasa. Senajan rintangan sepira akhir yen wis jodoh mesti marane. kula watir sampeyan beli temenan, Ora bakal sebab kula amung kanggo dolanan. aja watir sing percaya ning ati. Durung percaya kan? Ora bakal kakang ingkar janji. Usung Bunda Ayu, Bunda Ayu sing di Singapura, Bunda Ayu, Bunda Papa Ayu, dari Paris, Ayah Bunda dari Ayu, Bunda Kangge Ayu, Mimi Haji Carini Bunda Nok Ayu, Cinse, Bunda Ayu, Kang Nur, Bunda Ayu, Abang Bangsa, Bunda Ayu, Bunda Ayu, Bunda Ayu, Kangge Bunda Bunda Ayu, Ayu, Bunda Ayu sing di Singapura, Bunda Ayu, Bunda Ayu, Bunda Ayu. dan setia Yuda Putra. Baca taman yen besok laksa
senang urip bareng seia sekatan rumah tangga sing dadi tujuan bahagia urip bebarengan muga segala sing dicita-cita siapa ya yuk diridhoi bokeranu ning kang kuasa ayah babas bokeranu bokeranu senajan rintang bokeranu sepira akeh yen wis jodoh mandi parane wedang putih dibuang ning welukon ayah babas waya esuk aku pinggir dermaga ayah babas bangkit bundai babas ketimbang beli kelapor bundai babas sayang besok mati kancing o kancing o kancing o bundane babas bundai babas Bibiranu bundai Bibiranu babas Bibiranu 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 atur nuhun bundai ayu bundai ayu ayai babas Bibiranu Bundai Ayu Bocikal Selatan kancing o kancing o kangge anak putu Mbah Buyut Waru baca nama yen besok laksana urip bareng seia sekatan rumah tangga sing jadi tujuan mama Bapak Tuan alung sayang Agus bahagia urip bebarengan Bapak Tuane Agus Bapak Tuane Agus muga Bapak Tuane Agus sekarang kang cita-cita diridhoi pepe alung ningkang kuasa mame alung sayang senajan rintangan sepira akhir yen wis jodoh mantip parane papai babas kayak wong sejagat buat Ini Hajat Carini wong sampeyan sing tak sayang tak muja ayah babas ora datang selumpang putih cuma nok ayu tadi peputen hati sampeyan beli temenan sebab kula mong kanggo dolanan calonku masa depan bos hawa bos hawa bos hawa